Om Swastiastu. Rahajeng kecunduk aturang titiang ring semeton YouTube sane sampun sering berkunjung ke channel titiang aturang sukseme. Puniki titiang malih hadir dengan lagu Tresna Mepadu. Sane mangkin titiang hadir bersama rekan titiang Inyoman bawa sane kesudi ngiring Pak Dealot ring sejroning musik. Inggih Pak Man Kangyang niki rekaman rumahan puniki panas niki ajak tiang Pak Man ampura banget Pak Man. Nggih talar Kangyang indik ke titiang bermain musik niki sakewanten wenten manten nang sarang niki. Inggih kenten taler semeton sane seneng ring lagu Bali titiang Nunas mangde lebih sering berkunjung ke YouTube channel titiang. Sane dereng subscribe, silahkan di subscribe dan di like lagu-lagu sane titiang keluarkan sami. Dumugi merasa terhibur dan harapan titiang nenten wanah-wanah. Inggih kade punika kita kenten Pak Man nggih mulai sane mangken nggih. Ngiring. Bulian pada demen mekade payu beli ngajak adi metunangan sing peduli meme apa tu sing setuju yen subah jodoh sing kalmo alasan luar mecarang tresnane suci memungkul rasa sayang beline tresna semarene subekadung mekilit jeli melah lampat rasayang tresnan beline berjanji sehidup semati ya benten bo api melaten tresnane sengkal angus tresnane di hati tinggalin di langit bulan kesaksi raga mejanji nunggalang tresnane kala bulan purnama numpahang rasa rindune di hati carang tresnane suci memungkul rasa sayang beline tresna semarene subekadung mekilit jeli melah lampat rasayang tresnan beline berjanji sehidup semati ya
tresnane singkal angus tresnane di hati tinggalin di langit bulan bintange dina kesal